Nilip constituency along Kikimpon Mini Stadium at CEM Dreams Project non Puranita Kenangjia Sonamung Choklim Kalilang. Murpoloni Forest Sapit asai Hamalong Risim Avia Joine Sai ke Clam Pire Mime Ampin. Lokimon Songkho Tiripi Riso Jang Chingru Mame Atum Chapatir Piponsi. Lokimon Aron Apu Taket Chengsi Aparman Satlan Ketawasai Kedengpo. Nahor Solar Rongpong Terang Emi School Boundary Wall Apen Gate Kasemar Kesai Oi. Anti-corruption youth of Assam Songpini Borjan constituency dilai hidipi aru sengpontanglo. Kardom, neli berta thanbang Sondro Singh Rongti. Afangsi North East Karbi Live Kelangara Donaphan Kardom nang pajiriklo Kardom. Tante pini arsik jit lapena kenang soda berta nonang tonpen ajikta. Nilip constituency along Kikimpon Mini Stadium at CEM Dreams Project non Puranita Kenangjia Sonamung Choklim Kalilang. Karbenglong Kandagowe Inkoida Tok constituency do. Lasong bong pen lakhain koida pho Nilip constituency along ta kaching turamo kepa phidun nei ahawarlo pusi penang an thegresaratum chethampong. Ateningkan Tom Cap Soselo, Karbiang Autonomous Council Ahem along Nilip constituency, Aparman EMRPU Kepek Pompe. Bontala Song Pompen Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang, Inkoida Trok constituency Arada Panta Kanghon Kapaching Barason Totsi, Nilip constituency Arada Panta Mini Stadium Mate CEM Dreams Project Ahem Nangkim Pilo. Bonta non puarani anta apora pen hemarlo kenang jason among lapen kenang sorason choklim kalilang. Nilip constituency pen adung heb deu pani lapen duar bagori constituency along Kikimpon Mini Stadium bangke petang pon pam Messi kenangja sonamung anta choklimdo lason si Nilip constituency arara tum sitame bangso Mini Stadium mentusi kenangja sonamung kelong et pomapusi indoor lapen outdoor games aning ke hangpik arara tum sitame chonghong prong ason si dokoklo. Prangsi North East Karbi Live Kelangara do anapansame Kardom Pilo Nilemen Goventiso no nili ke do lakhain ko rapho nilip constituency along sidalo no nili finally tum thekponong labang so hem labang ke CM Dream Project pusi labang so men chelong pon lo athe Karbiang long 26 constituency do lasong bong pen non nilip constituency long samel labang so hem kim rang pontang lo sitame kapreke constituency pen langdang pulotang te kenang ya so namung anke Dakabang kenang lilang lapen avelang lapen claim ta claim kelang athe non adung het thek damlong loi litum deupani constituency long semel bang so hem patang et sinon kenang yeson on semel son mung hada ke chok lim lo lapen adung het du thulang duar bagori constituency long semel bang so hem kim rang pon patang si kenang yeson mung an semel pilo lapen hadak bang ke chok lim setamela dakabang ke nilip constituency long bang non pornian same ketang Tia son do ulang lapen kenangji wal lapen giat laka dokowe lapen labang so hammer do kenangji ke pathua son amung anstam ke avelang lapen lapu hong anana tum thek balongji labang ke nang tum mathari labang ke kunat ne nam pi pusi nang tum matha thai samela bang sula ke nam pi gali lake bol ke pathua phil pusi labang so dim bang ke hok pon sistem non bang ke bahariya nam pi si chemandet si non bang ke chainong bi lapson ke pachupan dim pemandet sistem Karbiang Autonomous Council pen ke matha bang ke Karbiang long ka dokowe ke chingthur phan isivet nangji puke matha sela dagni le constituency lo samela bang so hem kim rang pon tangte labang so hem komentusi ke patang ponji mal pen komentusi kang pu ponji mal pen ka pathu la pen ka khela hormu same komentusi la dak ke choklim jima pusi nilip arada tum ke chong hong prong asan si theklong langdam lo pulo tangte Karbiang long pen keching thoromu ke pa phidunai pulo tangte nilip constituency along same elong lo kopia pose keching thoromu ke pa phidun waran ma pulo tangte nilip constituency aphan Karbiang lo Autonomous Council hemtun along EMR pusita me kepek pan peni kanthong kep so selo kopia pose Karbiang long Autonomous Council hemtun along EMR pu kepek pan pedet ma la bang ke la Karbiang lo Autonomous Council ke ja tum si chini lo sela bang so hem komentusi kenang yason an petangji ma la pen kenang yason ason amungan nang policy la Nili barada tum ke khela lapen ke pathu ning hanga tum komentu se porateng pen longima pusi pinang anara tum ke chong hong prong san si theklong Karbianglong Siloni Jan pen Govin si so report North East Karbi Live Tante pini adun tu arsik jit lapen
akinang sodabir tan nonang ton pen aljitha Lokhimon songkho teripi riso ejang chingru ame ahin pen kereng pom kecheng siang deng Lokhimon aron aputhak satlang pini pai pai chikloni phai throk bhomkuru arani isi hini ke thomla pen pli longri angkang along sai deng ponno Lason thak thak si ke thom dawan longri angkang aparman Nahorbari LP school kro arong along pi pangcheng ponno Labang sa satlang ke tokalong utor luit parai ke thom dawan longri angkang pen bang thom kepra bang sir kep ariso ejang atum che tongdon si pini satlang tokdon lo Pini labang sa satlang ke toka sai ang deng along external arpu pen ke thom dawan longri ame pu riso ingti invigilator arpu pen thare boloram phangcho thare roton ingti sami renukate rangpi sar Lokhindro timung sar nogen kro lapen visitor arpu pen ke thom dawan longri soarlo chingrum ame phi sangpi rohini ingti pi lapen sar Jameson ingti atum che tongdon Lapen Lokhimon songkho teripi riso ejang chingru ame chunbang thare mirjeng hanse sitame chetong donsi RD pidonlo Limen ke thare register ingti nili bimari Lokhimon adawan pensi na chetong donlo labang ke thom dawan longri etum ladak pini ek nong Nahorbari LP school on sitoklo labang si Lokhimon aron teng pen satlang pini nganingkan Pangcheng ponlo la si lingarong pip nilita la si kupi ko sonjima exam da ko son OMR base ma mate optional ma la si la hai chini ne pin benili banglo pini dak exam center long do pen lingarong pik lo la si exam center long do pen question paper rang le pen eglong lo je 100 mark question do lo dak si essay writing na pura do ponlo essay writing pen dang lok optional question da do lo la pen ke 2 mark pen ke tok pon question ta 10 total dosta angmong ben 20 mark dolbo asan si Lokhimon aron atum non la kiteng pola riso ejang atum sidame koson Lokhimon aron alam ta chini dun sodangji kwa lamen si la so satlang toklo so satlang paklang lo la si ningarong piglo ni gitok ben ke ni lan velo tang ningarong pig an la Kadom nilimen thare son singrongpi nili seria Lokhimon dawan pen Lapen pini ke Lokhimon aron satlang mate exam na pini la ek nong Nahorbari LP school ong si satlang center lo na si nili tum sitame chisi aprang pe si karju long la si nili tum sitame chisi lo sitame kebang cheng pen ke dak exam center an na kile pen ke matha lo te koson lo ma ke tok dun dita sitame exam paper question paper nang na pidet idi deng lang det angke chelang lo jisne ke litum Lokhimon aron sitame kachini ke kenang sot lo la si exam ta ilitum ke tok dun lo sitame exam ke lason lo question hai ke easy o he teme un an ke bor iro ke tok jisi na si nilitum dak thom dawan long yang kang pen ini pu pas som pen dolamara pen ta wangik lo ase ina son dolo sar tum nanglang cari dun lo Bisonat Chariali Behali pen Ramin Timung report Northeast Karbi Live Tate pini adun thu arsik jit lapen akinang sodabir tan nonang ton pen aljitha Murpholoni forest sabit asai hemalong risim avia joine sai ke claim phire meme anpin North Eastern Silonijan Forest Range ke parlo Murpholoni forest sabit asai khiatum risim kawe la pen gari ihumta ave lase prabjin pen Karbengla Autonomous Council penili tumaphan kavya son an nang pitha pusi kachuning ripado Saiti kiji plotang te risim ke dobek nangchi lason thot si North Eastern Silonijan Forest Range ke parlo Murpholoni forest sabit asai hemalong nonamat prabjin pen nili tumaphan risim nang pinangji ahoy arpong anghap mate ingchi na gate nang selam pivek nangji lapen chotun chodang ahem lapen barpi barso kachiti ahem kijun alang mesen nang pinangji pusi Murpholoni forest sabit asai hemalong ke do deputy ranger sartheti sopen Karbengla Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Karbengla Autonomous Council Forest Department DFO lapen forest EM atum nilitumaphan Ladakh kaveson an nang pivek thap pusi deputy ranger ahin pen kachuning ripado athe Ladakh ke banga habar mate Golaghat district Karbenglong district ahoy along amasi nitum dolo Ingnam Raikom Saikya tum ke do aboha pen gengkam isi chejor lotang te hapuke bang adimlo
Ladake mentu neta inuwetsi kedonang seta lahai asaiki pabat nangji pu apong news channel mate social media long pachithang pen bor ilo. Asonsi kachuningri ateng pen keramtang ningkan suri hinira engkoira hinia ningkan pen ahoyar pong nang pilo. Lapen istaba kimi saikiang hoy nang toilo. Karbenglong Autonomous Council aphan chorulo puselang lihin pen lam the chepeklang pong. Lasanthasi Gorompani Wildlife Sanctuary Lapen Nambor Forest Reserve Anam Piajo Anarlota Ingnam Marar Api Kijuirui Adung Sidolo Lada Kiduk Kisung Kenilitum Si Chinilo Lasi Prabjin Penilitum Kachuningri Alam RD Kipija Pansi Chonghong Dingno Pata Deputy Ranger Sarthi Tiso Ahin Pen Perangki Atum Kahungrida Mahut Lamthi Chepeklangpong Long morphoni bit account nong pipi log duk sung ka Nilitum dake bid account pukali hai account kali bid sabit sabit office dar mor koloni tu Karbi Anglong apen Gulaghat district border lo masih nilike border masih ke dolo dar bid sabit office nilitu nilinut ke deputy ranger nilimen ke Sarthi Tiso dak nili nikan ke thom chokleman ke do anta nilida ke dohot ke apang ke sungpik bane nilitum apang ke langke junta sungpik lapeng ke dak protection na boundary wall pe ni tawe nili non apang ta nili son thakasi news media nali tumlong kilong se tanong lo se non apia bangke nili tumadima bangke boundary wall ke nang pilo la ke hem repairing lo la to ring to long lo asi la so boundary wall la pen hem sita repairing to sita that quarter office to sita repairing to sita nili tum non puta complete lela tangtela mane adharuang sela la pen ke that quarter pe ni anta nanta available kali pendak stop pota pang ke ni tu stop ave pin neli pen masterul inwe daklan border area pusita pen non apak dak nili tumban ke nang ke lang abangwe nang kang hon ba nang ke chini pota daw apak tong non nang le tum media tum nang le tum manchulo media nang le tum wanglo media tum nili pan nanga di nang kan ko som na masal nang le akisung ke boy nili pan na juicy nili nang ke than opinion ni ka jinot ke stop ta wanglo aki mi wanglo bang pli stop wanglo seta inner pan mang ke nili cancel dalo tumi di sini nili masih cancel dalo lang le bang ke nang jon lopen wang we pin masih nili cancel dalo bil tin ta papunai long le dalo nili tuma protection ke thanta be sarkar penta nili tumban ke border eleka area ta ni ke nanglang ba da ni tum Karbi Anglong council penta border ayen ta dolo maten ke asiem tum anta chini lo da ke border puke ta tak ni tu manang matha te Karbenglong Choki Holapen Anil Sanrongphar report Northeast Karbi Live Tata pini adun thu arsik jit lapen akinang soda birtan nonang ton pen aljikta. Nahor solar rong pong terang emi school boundary wall lapen gate kasemar kesai oi. Lakhain kora phone nilip MSC constituency ke parlo nahor solar rong pong terang emi school along boundary wall lapen gate kasemar akili kesai oi. Karbenglong Autonomous Council Education Department pen Quality Education ke paman ponji aphan akimang pen school along akinang sot nei lake boundary wall la pen gate henlo la sila bangso boundary wall la pen gate paslam toilo bonta contractor Mongol Singh Rongpi langkhang duar baguria sor aning ki hwa jok mate methang jungjung ale aphan ke matha jok boundary wall ka semar vek nangji ateng semar ponpe Lapen gate abang seta arona teng penle kasemar kalite ajok cheklo ejon angbong si chehek atke contractor ame thang ali kacho en kalite thangta jonga thaya matsi avelo Athema boundary wall abang ke SMC ame phu Darwin di so lapen SMC long klem bang phu kangbra ing tipen ang thandu na tengke
মিটার ফারই সিরা ফকেপ সেমার নাংজা ডিম মিটার ফারই সিরা মিটার এংকয় আনসি ক্লেম পঞ্চত পুসি কন্ট্রাক্টর মঙ্গল সিং রং পিয়াফান আকয় পিপং Anparta arlong kipipon anta keteng tangkali lapen angsong anat lintar kipipon tawe. Lason those get kasemara saita kasai oi hektik ajok nujok mate post pen chehek at si klo etlo. Lasoteng plotang te osomara tum ardungare kiju aphan anta ka phire me ang si dokoklo. Lase prapjin pen authority atum kelang cari pen kechok che amuni da phan kang sai ja phan si cherok tok araratum pen kachuningri pado. Puge pudon lo sita pudon mane pupi ala bang bari amune se ke et aja akame claim ke mise chawan de mate bang gari pen aget wan lo age dak logai lo pu aro mita bikang kok lo age optai singa pisi la headmaster don si plok lo bon ma pen pige klo wang lo so school headmaster chini ma ala ino bang musom hajurika itu ni dak kami klaim along putang ni pudain pu bangge la kam en jitini misri tu bang tami kam klaim bang MOE athe ni li MOE pu pudain pu bangge nilitum jitini ke thanun alam anda hetami nilitum han bangge alam la an respond mane na en pon pe yal ha nilitum thanun lo jitini lang song la rot bisi la bhim bangge chorpa mekanangi la penhala giat kabunai hetami lata pudun lo aroma bhim ta rakre ke lata rak nai puyala nil tama pudun bangge ha hetami lata me la jitini aher misriyo bang pulo nangni lage age tami bihegi po anta musbud lo puyala enke nili tum tami mane theke de tami nili tum da ho da pe misri kam si claim ma de apo se nili bang masabu khondek le ha aso kam claim bang ge MOE athiala arlong da hetami ke theng tang ka da kali lasen ge wel engke asang ti bang kom hek arlong bang ubhar ja jalo arlong a thek si job ul ho ke thei ase posi tapu ke nangli tum claim ta mimidiat po nangli tum hitami claim pa mikalote nangli tum hitami anong bang ge jumisen po hinili tu bang ge phanun lo ha oi phi tami phit bang ge nili hitami abhara dam ji yala ke claim ge da ma misri tum bang ke mithang kar bia khai ma mate bang khai along tunga misri ko na pensi bang na chini ma nili chini do teng pote dak rong a jana sor pusi pu misri tum na na sor tamte la contractor binong bang men chini ma nang le nili amen bang chini ni der la bang de ha amen bang chini yende along le pen phone chini dun nong le la chini dun nong le stong nong le la chana tum rong asor pen ki nang tum ko kupi lo puji la ko so putha ka nili tum la chini ri bang la pu lo je non la so la bang so get se tami ang selam pipon thu pe mekate pula kapre ga bang ke ni di bang ge thang nata pudun thai bela Karbi Anglong Siloni Chanpen Govin Tiso Report Northeast Karbi Live. Tata pini adun thu arsik jit lapen akenang soda birtan nonang ton pen aljikta. Anti-corruption youth of Assam song pini Borjan constituency dilai hidipi aro sengpontanglo. Pini pai cheklo ni pai truck bhomkuru arani Borjan constituency angkang hidipi bazar adung educare coaching center asai hemalong dilai hidipi anti-corruption youth of power Assam mate chek pen SCYP asong pini sengpontanglo. Labangso kesing pon amelong alhisar paman pen kachetong dun lake Karbi Anglong district committee ame phu chatra borwa apen kongchon bangson sing tiso dun me phu long kiram tok bi atum chetong nonsi mesen pen anti corruption asong sengpondo Labangso dilai hidipi angkang corruption along kelang cari ji aphan asong kimi sengpondo Labangso long me phu rajen kathar kongchon bang jer songkramsa dun me phu thong teron dihin rimbang Michael Phangcho pachethang chon bang ingkro working secretary Diliram terang lapen claim bang phubang pikat dogobe bang ke batuma phan ingwai ponsi mesen pen ke claim ke dam ponja phan arpu pekpondo Ason sepine bangsa melong district pen ke bang atum sitami anti corruption youth power of Assam aputhak angton alam the chingki chethan padopo Karbi Anglong জিলা সমিতি দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱ শক্তি অসম Karbi Anglong জিলা সমিতি উদ্যোগত আজি হিডিপি আঞ্চলিক সমিতি গঠন কৰা হৈছে আৰু খুব শক্তিশালীভাৱে আঞ্চলিক সমিতি ওলাই আহিছে 21 জনীয়া আপোনাৰ যুৱক ইউথ
ওলাই আহি আপোনাৰ ষ্ট্ৰংলি আমি কাম কৰিবলৈ শক্তি কমিটি এটা গঠন কৰিছোঁ। আমাৰ সংগঠনৰ উদ্দেশ্য হৈছে এণ্টি কৰাপশ্যন ইউথ পাৱাৰ অফ আছামৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে আপোনাৰ যিসকল গাঁৱৰ ভিলেজ এৰিয়াত ডেভেলপ হোৱা নাই বা এই আপোনাৰ ঘৰৰ নামৰ চৰকাৰী আপোনাৰ এই আঁচনিৰ নামত কেলেংকাৰী হৈছে, 2 নম্বৰ হৈছে, সেইকেইটাৰ ওপৰত আমাৰ কি হ'ল আপোনাৰ ফাদিল কৰিবলৈ ৰাইট এণ্ড ফাইট। আমাৰ ৰাইট এণ্ড ফাইট PMY আৱাস যোজনা আঁচনিৰ নামত আপোনাৰ যোৱা বছৰ আজি 2 বছৰ আগত আপোনাৰ কেলেংকাৰী হৈছিলে। আমি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমত আমি ফাদিল কৰিছোঁ। আৰু দ্বিতীয়তে আমি ভুৱা MBBSৰ ওপৰতো আমি ফাদিল কৰিছোঁ। আমি আপোনাৰ চৰকাৰী আপোনাৰ যিসমূহ ৰেচন আপোনাৰ আহে তেওঁলোকৰ ওপৰতো আমি ফাদিল কৰিছোঁ। গতিকে আমাৰ উদ্দেশ্যই হৈছে যে ৰাইজক সজাগ আৰু সচেতন কৰা। আৰু ইয়াত আমি হিডিপিত আহি আজি আমি ষ্ট্ৰংলি আমি এটা ইউথ হৈ আমি আজি আপোনাৰ HDP এণ্টি কৰাপশ্যন ইউথ পাৱাৰ অফ আছাম HDP কনষ্টিটুৱেঞ্চি আজি আমি যিটো গঠন কৰিছোঁ, ষ্ট্ৰংলি আমি কাম কৰিবলৈ, আমি কৰাপশ্যনৰ ওপৰত আমি যুঁজিবলৈ ইউথ আমি ওলাই আহিছোঁ। আৰু কৰাপশ্যন য'ত হ'ব আপোনাৰ এতিয়া আপোনালোকে দেখি পাব জল জীৱন আঁচনিৰ নামত আপোনাৰ গাঁৱলীয়া অঞ্চলত এতিয়ালৈকে সুবিধা দিয়া নাই চৰকাৰে। আপোনাৰ PMY ঘৰৰ নামত আপোনাৰ কেলেংকাৰীৰ ওপৰত কেলেংকাৰী আমি দেখা পোৱা গৈছে। যিটো আপোনাৰ টিঙৰ আপোনাৰ কেলেংকাৰী টিং যিটো MM লগাব লাগে তেওঁলোকে কিছুমান জেগাত আমি শুনা পাইছোঁ 22 MM আপোনাৰ 15 MM লৈকে লগাইছে। আৰু যিটো আপোনাৰ ৰাস্তা পদূলি আপোনাৰ ঠিকমতেদি হ'ব লাগে, কিন্তু ৰাইজৰ প্ৰতিনিধিয়ে আপোনাৰ তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধিয়ে কথা কৈ যায় লেন সেইমতেদি কাম নকৰে। সেইকাৰণে আমাৰ দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱশক্তি অসম আজি আপোনালোকৰ HDP আহি আমি আঞ্চলিক সমিতি গঠন কৰি এই আমাৰ ইউথসকলে যিসমূহ গাঁৱত ডেভেলপৰ ক্ষেত্ৰত 2 নম্বৰ হৈ আছে বা অন্যান্য আপোনাৰ চৰকাৰী আঁচনিৰ নামত 2 নম্বৰী হৈ আছে, আমি প্ৰত্যেকটো ইউথ ল'ৰাসকলে আমি কি কৰিম ফাদিল কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। কাৰ্বি আংলং বৰজান পেন আমৰ সিং বে ৰিপৰ্ট নৰ্থ ইষ্ট কাৰ্বি লাইভ।